Ovo je jedan od najgledanijih snimaka koji kruže internetom. Andrijevički policajac umjesto ribe upecao je sebe. Policajac koji je kamerom upecao pecaroša, upecao i otkaz iz policijske službe. Pa u suštini je razlog snimak koji sam napravio više radi zabave, radi šale, koji je otišao predaleko. Mimo moje volje. Snimak koji je trebalo da ostane za šalu među kolegama zaprijetio je izgleda ugledu ozbiljne policijske službe. Snimatelj, što je bio policajac i što je od plate izdržavao suprugu i dvoje djece, sada je socijalac. Snimak je načinio ovom kamerom sa mobilnog telefona. Snimak je nesretnim slučajem, mojim nesretnim slučajem otišao. Gdje je otišao ne bih ni ja znao. Upravo ne znam. Volio bi da se zna. Volio bi da se zna ko je taj snimak na YouTube postavio. Ne da se svećam ljudima ili nešto, ali... Pa to je simpatičan snimak, u osnovi to je simpatična slika. Ali me je mnogo koštao. Samoulovljavanje nije za Oskara, ali nije ni za otkaza, misli i sjeća se. Kad smo vidjeli da nije opasno ništa, onda smo, hajde, riješili da napravimo taj snimak. Ne znam šta da kažem. Zbog neke šale, to je previše daleko otišlo. Stani mir, ovo mi čipa budalo. Ne boj se, to... Stani polako da ih položim, smiri se. Ajde, Pero, tebe do zebancije, pušti me čoveče. A je li danas Peru do zezanja zbog tog snimka? Pa možda bi Peru bilo, ali porodici nije nikako. Ne. Ni meni nije, ali... Tih minut, jedan i nešto koliko je trajao snimak, promijenio život i mene i mojoj porodici. Aj. Ne boj se, smiri se. Bol je sada i jača u duši Veskovića. Započeli su kuću koju su opremili tek jednu sobu. Dalje neće moći. 10 posljednjih godina života ovaj je čovjek podredio policijskoj službi. Prestala je potreba za njegovim daljim angažovanjem, piše u rješenju koje je potpisao direktor policije. Jednostavno i mene i moju porodicu izbacili su na ulicu. Samo bih volio da znam, da mi neko da pravi razlog. Samo na razgovor da odem. Samo jedan razgovor da obavim. Da li postoji mogućnost? Da li postoji druga šansa za mene, moju porodicu? Mislim da bi razgovor između mene i gospodina Veljovića mnoge stvari iznio na vidjelo, na čistac, moje stanje. Uostalom ima u policiji posla onih ljudi sa kamerama što rade u policiji. Zar ima kvalifikovanijeg od vas za takav posao? Pa možda bi im dobro došao za te stvari, ali... Sad ste bez posla, da. Pa neka ovo bude prilika za raznorazne televizije, jednog od najpopularnijih, evo ga autor, jednog od najpopularnijih snimaka sa YouTube-a, pa i šansa da nađete posao. Bi, ali ne znam. Evo ruka. Zdravo, Vili.